Selanjutnya kita sambut Kabupaten Jembrana. Per Ayat Duta Kabupaten Jembrana menyuguhkan iring-iringan instrumen bambu yang dirajut menjadi sebuah komposisi musikalitas dan harmonis. Pertunjukan Ya, ini sini. diselaraskan secara apik dengan Apa? karakteristik Nggak bisa serta diam begitu dah aman. sentuhan khas Bisa lokal. enggak? Sekaligus menegaskan posisi bumi Mekepung ini sebagai pusat inovasi gamelan bambu yang tak tertandingi. Adapun materi yang kami tampilkan pembawa papan nama Kabupaten Jembrana beserta barisan Payas Agung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. So this is the Jembrana Regency. The Beat Ayah contingent of Jembrana Regency present a vibrant procession of bamboo-based musical instrument woven into harmonious musical composition. This performance highlights the authentic character of Jembrana bamboo gamelan tradition, while showcasing the region's distinctive cultural identity, firmly establishing the land of Mekepung as the leading center of bamboo gamelan innovation in Bali. Presentation component, name board bearers of Jembrana Regency, accompanied by the Payas Agung procession. Disusul oleh barisan pembawa upacara. Ya. Now we see the operational bearers that followed by a procession of bamboo-based musical instruments into a harmonious musical composition. As we told, this performance highlights the authentic character of Jembrana bamboo gamelan tradition, while showcasing the region's distinctive cultural identity, firmly establishes the land of Mekepung as a leading center of bamboo gamelan innovation in Bali. Boleh. Ya. Mau menama Yuda. Tari kreasi Cempaka Putih. Cempaka Putih merupakan simbol kemurnian, keindahan dan keagungan yang mencerminkan keindahan, tabat serta kebahagiaan. Karakteristiknya yang harum memberikan nuansa romantis, menenangkan, serta merepresentasikan kemurnian jiwa dan keluhuran budi. Hal di atas menjadi inspirasi dalam penafsiran gerak serta penatanan musikal untuk mewujudkan sebuah karya tari penampilan kreasi yang harmonis dan Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Now we present the Cempaka Putih Creation Band. The white Cempaka flower symbolizes purity, beauty, and elegance.
office. His delicate fragrance evokes a sense of romance and quality, presenting the purity of the soul and the nobility of character. Inspired by these qualities, this dance transforms the essence of the white cepaka into graceful movements and musician arrangements, creating a welcoming performance that is both harmonious and soothing. So this is Cepaka Putih Creation Dance. HP-nya ya saya tahu lewat dia nanti di sini keluar. Akan menampilkan tari Makapung. Atau balapan kerbau yang digambarkan dengan gerak serta pola lantai dengan iringan gamelan jego yang bernuansa cepat, keras, dan dinamis. Excellencies, dismissed, yes, ladies and gentlemen. Now Jembrana Regency will present Makapung Dance. Makapung Dance is a traditional dance of Jembrana, inspired by the region's iconic Makapung tradition, or buffalo racing. The dance is characterized by dynamic movements and expressive floor patterns, accompanied by the powerful sound of Jagong Gamelan, whose bass rhythm conveys strength, unity, and excitement.
Sebagai penampilan terakhir dari Kabupaten Jembrana akan menampilkan garapan tari tematik Bima Swarga. Berawal dari niat suci Dewi Kunti untuk menyelenggarakan upacara Dewa Yati, sebuah ganjalan besar muncul karena roh Maharaja Pandu dan Dewi Madri masih terbelenggu di kawah Yamaloka. Bima, salah satu putra Pandawa, sanggup ke Yamaloka untuk mencari roh Maharaja Pandu dan Dewi Madri. Dengan kekuatan dan kemampuan Angkus Pranaya, Dewi Kunti, Yudhistira, Arjuna, Nakula, dan Sandewa dimasukkan ke dalam tubuhnya. Lalu berangkatlah Bima. Berkat ketulusan dan keberaniannya, akhirnya Bima bisa menembus Yamaloka. Langkah sang Bima tak berjalan mulus. Di tengah kegelapan neraka, ia dihadang oleh Jogor Manik dan pasukan Cakra-Bala. Keributan pun terjadi. Melalui pertarungan yang dahsyat, Bima berhasil menaklukkan sang Dewa Keadilan dan mendapatkan izin untuk mencari roh orang tuanya di kawah Chandra di Muka. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Last but not least, the Jembrana Regency present thematic dance composition entitled Bima Swarga. The story begins with Dewi Kunti's sacred intention to perform Dewa Yajna ceremony. However, a great obstacle emerged when the soul of Maharaja Pandu and Dewi Madri remained trapped within Yamaloka. Determined in freedom. Hadirin selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem sebagai wilayah yang berada di ujung timur Pulau Bali, memiliki kekayaan seni dan budaya yang khas, serta syarat nilai estetika dan spiritual. Tercermin dalam sajian Pet Aye yang menghadirkan perpaduan unsur visual, musikal, dan gerak dalam satu kesatuan yang harmonis. Adapun rangkaian penampilan dalam pawai ini diawali dengan barisan pertama terdapat pembawa papan nama Kabupaten Karangasem sebagai identitas daerah menggunakan busana lelunakan, didampingi sepasang cekek bagus dengan balutan busana adat khas Karangasem.
Busana Payas Agung Karangasem dengan kekhasannya biasanya digunakan oleh kalangan keluarga Puri Karangasem dalam upacara pawiwahan maupun potong gigi. Kehadiran barisan ini mencerminkan keindahan, keharmonisan, serta kewibawaan budaya Karangasem. Selanjutnya ditampilkan barisan uparaga yang terdiri dari banderangan, tedung, gobeng, dan lelonteng. Uparaga ini merupakan perlengkapan upacara yang biasanya digunakan dalam upacara melasti. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. I will present the Karangasem Regency. Located in the eastern chain of Bali, Karangasem Regency possesses a rich cultural and artistic heritage distinguished by its unique aesthetic and spiritual values. This richness is showcased in the Head Air through a harmonious fusion of visual artistry, music, and movement. The procession begins with the Karangasem Regency named War Bearer, serving an example of great dressed in traditional and followed by the Uparaga Bearer. Pada pentas kali ini, Karangasem menampilkan kreasi rerenjangan yang diberi nama Tari Kreasi Rerenjangan Tiang Sanga. Tari kreasi rerenjangan ini terinspirasi dari tari rejang adat yang berkembang di Karangasem, menampilkan kelembutan, keanggunan, serta ketulusan melalui gerak nadi. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Now is present the warisan musikal sakral khas Karangasem yang memiliki nilai historis dan spiritual tinggi. Sebagai salah satu gamelan tua di Bali, selonding dikenal dengan bunyinya yang khas, sederhana namun sangat bangga, serta erat kaitannya dengan upacara adat dan keagamaan. Dan hadirin selanjutnya Kabupaten Karangasem menampilkan tari tradisi Darangan Jepana. Tari tradisi Darangan Jepana merupakan garapan yang terinspirasi dari tradisi sakral masyarakat desa adat Padang Jepang yang dilaksanakan dalam banyak upacara bersama kawan. Tradisi Darangan Jepana sebagai simbol adat yang menunjukkan kehormatan dan kesalahan kepada Idris Sang Hyang Widi. Ditampilkan adegan sakral berupa atraksi keris atau madaratan, di mana penari menusukkan keris ke bagian tubuh sebagai simbol kekuatan. Daratan Jepang. Daratan Jepang yang inspired by the sacred tradition of the Desa Adat Padang Jepang community, performed as a part of the Saboro Kawasan. Several religions of the Jepana, a sacred vehicle symbolizing the rebirth and future operation of the Desa Adat Jepang. So in this dance, we will see one of the most striking elements of this performance is Madaratan, a sacred chorus ritual in which the dancer pierces parts of the body with a chorus. Kabupaten Karangasem